Zdaj, rad bi še enkrat poudaril, da so člani sveta v svojem delu neodvisni in prisojajo zgolj na podlagi svojega znanja in svojih izkušenj in ne smejo sprejemati nobenih navodil ali pa pritiskov od kogarkoli pa že. Merila. Merila razpisa so opredeljena na ravni Evropske unije, zajemajo prispevek projekta k dolgoročnemu razvoju mesta, kakovost kulturnih in umetniških vsebin, tretje evropsko razsežnost, nadalje zmožnost izvedbe, sodelovanje lokalnega prebivalstva in civilne družbe in tudi splošen načrt upravljanja, vključno tudi s proračunom projekta. Kot veste, bo v letu 2025 Slovenija že drugič prispevala mesto, ki bo nosilo ta prestižni naslov Evropske prestolnice kulture. Ta naziv je leta 2012 imelo mesto Maribor, ki pa je skupaj s partnerskimi mesti, z Mursko Soboto, z Novim mestom, Ptujem, Slovenj Gradcem in Velenjem kulturno obarval celotno leto 2012. Naj se pred razglasitvijo še zahvalim 6 slovenskim mestom, ki so sodelovali v tokratnem razpisu. To so Kranj, Lendava, Ljubljana, Nova Gorica, Piran in Ptuj. Vsako od teh mest je svojo kandidaturo dejansko vložilo že ogromno truda in tudi zavzetosti, zato ste tako ali drugače, ne glede na izid, pravzaprav že vsi zmagovalci. Prepričan sem tudi, da sodelovanjem v razpisu ste s tem že okrepili kulturo, navezali stike z izobraževanjem, socialo, inovacijami, turizmom, gospodarstvom v svojem mestu. Oblikovali ste tudi participativne postopke z državljani in se tudi povezali z evropskim projektom. Napori, ki ste jih položili v razpis, bodo pa sigurno botrovali k temu, da boste ne glede na rezultate, ne glede na uspešnost, svoje nadaljnje prizadevanje na tem področju sigurno tudi nadaljevali. Na koncu bi se rad zahvalil strokovnem svetu za odlično delo, za predanost in visoko kakovost, ki ste jo pokazali v svojem delu. Posebna zahvala gre pa seveda tudi Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, ki je zagotovilo pogoje za delovanje strokovnega sveta in odlično organizacijo prve faze razpisa. Zdaj pa seveda predajam besedo predsednici strokovnega sveta, da pove, katera mesta so se prebila v ožji izbor, torej ta mesta, ki so prišla skozi ta prvi korak, bodo jeseni še dopolnila svoje prijave. Strokovni svet se bo potem sestavil naknadno še decembra meseca letos in takrat izbral končno mesto za naziv Evropske prestolnice kulture leta 2025. Gospa predsednica. Good afternoon. It is a pleasure for me to speak to all of you on behalf of the panel of independent experts coming from different countries of Europe, including from Slovenia. Now to what actually matters more to you at this moment. I will maybe stand out. It's now the most exciting moment. So regardless of what I will say next, so which cities will be or not shortlisted, we urge you to keep on with your cultural development and also your European engagement. We believe that the investments done in this bid are not lost, and this is the experience that we have from across Europe with this program. Next, the criteria was already referred. We have based our decision on these 6 criteria. So we looked at the program and at the project that is based on a long-term cultural strategy and a high-quality European dimension. All the justifications and arguments, but also recommendations for the decision that we've made will be drafted by us all together
and it will come in a report, a joint report that will be published in the European Commission website in a maximum of 21 working days. So please look out for that, because that will be the explanation to what you will hear next. So in view of all said, the panel recommends the following cities to be shortlisted and for going on to the next final selection phase. And I will name the cities without any order or priority or alphabetical whatsoever. So, here it comes. Nova Gorica. So, tweet. Yes! Ljubljana. And there is another one, and the last, Piran.